Nana Agradaa ni kunu ne ex-husband na woni na jai no ne ho asebe e freda na buodu no wobeka ye rajon Kumah ya onye ne ba bi ko ba de fa ne kra ensie yie na ne yire se ne yire so ye sofo court sembe ye yire wono ne Agradaa ex-husband no ekomu asije je se waji ne sika mu a enye sika ketwa 14.5 million Ghana cedis afi bi a wodi efiri mu ba bosumi bi a wodi esie ena da bi anso wodi ede enam asam for frasan babiem ifri Agradaa asoye asam ne say because high island media Ghana say ne dedi kan fa mesro ne say obe subscribe no wabo notification button ne so ne say be ada ne da ne drop new video on sabeka yimru ansem na Agradaa ne ba o we friend Rehana no be mo ne yo we friend na buodu na sa na buodu sisia na me no ka say die woye businessman or outside the country oye nedwuma na mame mo history kakra ono no ye konfo enam so no odetete na Agradaa odetete na Agradaa ma Agradaa nso benyini ye be graduate ye e de captain band no born nsa ono so de to aso eye Agradaa sisi a odinya the name Agradaa sika gari na jakopie mu aso de ma ene otwiri mu mfie edunum no na buodu eye John Kumah a wafiri mu politician a wafiri mu nansen na yire Lilian Kumah sa maame no woye e kan say woye sofo maame de woye sofo ankasa woye apostle yes woye apostle na emre bi atwam way back 2016 na John Kumah na nadamfo ene nana buodu no wodi nana buodu ni di ye pa emomo de ode adwen ba say omomie company omo ankasa create company na company ne din de Swantem Group Company Limited yes ade anomo ye ne say omo ye construction ene na government de ba no mo ye ankwankra de ba no mo ye group tumbe gina be ye adwuma ye na sana group ni ye adwuma sika ba mu no na Agradaa kunu ye na buodu no wafa no ho adwene wodu papa na enya semketwa wodu no 14.5 million Ghana cedis yes kraketo minia enya semketwa this year asem no akopiem ewo Dansuma Circuit Court ho na asem no akopiem a adedefo ne lawyers for etna say no madi asem no na mom ne enam so mantumi twi ne die ene kwan a na buodu efa so Dʊping no asesa ne mom ye all the documents of say di mani nyina babedi ne din mu no eni yenkotimra amenkan for security and tech solution service enfamount so we dumakuo bi wasi a factory anase company now per say security ye tie so per fence wall say ye electrify wo fence no enfamount na ye say ye mawo aye CCTV cameras ai bi twa honum nyina na solar panels a ebeboa say light crack offer wo honum endum na light be gina 24/7 a me kan for security and tech solution service the amount from na enu eni adwuma from 0244-571-977 and 020-670-9117. Baako honom no wonse na Agradaa beka ya na ye mami na waware eno achi no ni kunu no asensen bi ba ya awariguo e ba ya na sa warija e ba ode nani asia ma e be hye hoyi na sa ni kunu na ye ka na sem yi na CJ da bokrata yi ebo eho ama ne se Ubeka ye rajon Kumah ya onye ne ba bi ko ba de fa ne kra ensie yie na papa yi wo hye ne dwuma wodi ye ne somo no ye Ghana mrahye bedwani e no hye ne kwa ye koye ba election na ne yire se ne yire so ye sofo in fact sofo maame a da bi o ye sofo ankasa na se ne ye se court sembe ye yire wono ne Agradaa ex-husband no ekomu asije enyesem Kumah ama asem Dansuma Circuit Court na etena so Apostle Lilian Kumah ye rajon Kumah ne kunafo yi asem na ye kan na eno achi so no wo mo eche se abrantie yi wadi maame ne dwirim pa just waji ne sika mu a enye sika ketwa 14.5 million Ghana cedis eno ena da bokrata yi da se wo chese wawia interfere papa na buodu wo mo chese na Dr. Kumah ya onya ne ba bi koyi na wogini di pa ne ade a chese ne bibia no mo nwumade ne ade nyinam no wodi mu akotene na da bokrata yi chese
wo hwe sources no ene amanebo na eba no a Dr. John Kumah na wono ene che na nabuadu so momodin na onkote adwumaku be friend so team group limited eno ne adwumaku eba no construction mu di mu na omoye fa so they are into construction na eno no ne chese contract ni ade no aban de woje ankrankra de woje da bokata yi chese sa company omuti in 2016 no ansampo na MPP eba power enti omuti wie ye no ene ye won sense bank ho krata ene ade no onso bobie account o National Investment Bank NIB na GT Bank ya John Kumah ni sister ene na manage account na wo mo chese eyentiase omu nyina ekoye na Sontim group no chese ebe hyase be gina na so contract eba sika eba eni ade eni account na enamu na omo chese yewra John Kumah ewie ye no sana na bodo ye kan na asem ya ya Dr. Kumah etrase ne gini di ye no edane na chi ekire busua no na wono ankasa etimi kokosesa bank account no signatory sinya ne CJ osesa no account mienu anabako NIB abako GT Bank no wasesa account ni nyina anasika ewomu no esa account mienu no 14.5 million Ghana cedis na omo chese na nabuodu a omo chese wo ya wepa agreement na wo ma board resolutions ni ade nyina wo mo dwo sa ehase wasa account mienu ho no na mo na wotue ne nam so ma aye osofo apostle ni Kumah enso so etabri asam no de kodan court enti se me no ekasa die kane Nana Agradaa ni kunu ne ex-husband na woni na jai no ne ho asebe efeda na buodu no se de etie eno no iti no na chese court no guso a eti asem no so a wo mo eka emu amane nyina abusia se ne etie eno no chese afi we no ne bosumi we ne de expose fake humans ana people omo Ghana ha enche na Agradaa de akoshim still ne nsem da so court a ye di hu abobo a se court be frɛ ni aka ho asem ena ni kunu nso de etoa so no sansem wei ye ni wei edi akire de mefiri mu ababia no Island Media Ghana yamfan kame yen etie amenkamfo security and tech solution service enfamount so we dumakuo bi wasi a factory anase company now per se security yetai so per fence wall say ye electrify wo fence no enfamount na yen say ye mawo aye CCTV cameras ai bitwa honum nyina na se solar panels a ebeboa say light crack offer wo honum endum na light begina so 24/7 a mekamfo security and tech solution service the amount from na enu eni adwuma from 0244 571 977 and 020 670 9117.